Mai ku kwai na tami ton channel khawri laudari asai me tarik chikyu kum singnai na chui na churuk the Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in sam the kho infal me tarik tachat Board of Secondary Education Manipur re me tarik tachat no high school living certificate examination kum singnai na chui na churuk tung result sa indap kan the kum na overall pass percentage dai sarugrik tachat na tachat point rik chanai na patai tangkan ne HSLC exam result kau indap pat memung khautai ningthau IAS Commissioner Education Roi Zaukau kan mai incham na nun ta thonriu kani kumna class 10 result hai incham na nun khangpai na inthuk mai ye kumna kani tong hu duan khau ka daw cha mai khani zaukau mai inbu na la taw mai studio tu na ka di kane asai kum HSLC exam khau incham na ching tamru na churuk phai pungu rik sanai na chakyu tha kan me khau incham na ching tamru na kanai phai bedai ringu na chakyu re pa su kani mi lung khau tai intu mai incham na ching ru na ta chat phai nai rik sakyu na churuk exam ka saw kan mi khau ching ru na churuk phainai na churuk roi pass su kane kumna ingan mai incham na ching ru na ta chat phainai rik ta chat na kathum tha kan mi khau ching ru na churuk phainai ringu na kathum re pass su kane asai kum chung HSLC exam kho ngan mai incham na re into mai khang song result gai mai kane Ningthausam Thailai na Manipur regrading system tingkum kanai hai adopt su wangthe mi hai Central Board of Secondary Education pattern ne kumna mi hai India kapum khautana ba mai the tuna sa kane grading system hai re alat me thia khaw competition sumai khani in some nanun khaw academic pressure ti ama lawe khani mi hai roi National Education Policy tongtam mai tai tiwong inthui lawi tuna sa kani Education Commissioner Thailai na Manipur government regrading pattern sai class 12 examination khawni sensu ka haupani the proposal te cabinet meeting khaw ka phian kan thi kumna system ka than hai asat ma khaw implement supni tuna sa kane Chennai me tarik ta chat Tamil laga vetri Kajaham leader actor politician Chandra Sekaran Joseph Vijay Roy Governor Rajendra Viswanath Erlekar ta Tamil Nadu government ka siap ni mai lam khau me tarik ta chat nong ariu kan the kuma Joseph Vijay Roy me tarik chikyu asai khwang ru na khat khau Tamil Nadu chief minister khang oath taking lap ni the tu na ti thai kan ne asai lon tat kai kan mai election khau tai Tamil laga vetri Khazaham Roy single largest party sunangam kan chongi kumna TVK Roy Congress le alliance sukane GVK Congress coalition ha majority number tang na government forms sukhang sit pungu intang magnabam chonge tiki CPI rini TV ke ta machuang ni mai lat sadat kan chonge Tamenglong me tarik ta chat Ministry of Health and Family Welfare re Fire Safety Week me tarik patai criteric group kum singne ne chui na churuk ngan tat kai ba mai duan akhatsna district hospital Tamenglong kho fire safety mock drill tat kai lo kan the fire safety mock drill ta medical Superintendent District Hospital Tamenglong Dr. Francis Dai Mai Re Zai Me Bangko Fire Department Tamenglong District Re Machuang Launa Tat Kai Kan Tongi Mock Drill Tat Kai Kan Me Khautai Medical Staff Nun Khani Bai Me Department Azutong Staff Nun Re Kazak Lo Kane Kamung Tai Healthcare Facilities Khau National Guidelines Telaina Kai Mai Rao Me Kan Khau Akup Na Duak Nup Ni Tu Mai Lam Khau Tat Kai Kan Tongi Fire Safety Mock Drill Tat Kai Kan Me Kan Khautai Mai Thau Me Kan Khau Kabiu Ma Khang Chamdan Me Tiag Infrastructure Safety Measures Fire Suppression system khani mai chuang thau me kan khau kading khau to bui thia kho response ni to mai lam khau dilau kan ne Infal me tarik ta chat Kuki National Army Burma renim tat kan mai naga civilians the concerned authority re zawgut launa katu melung khau impat laudat khang all naga students association Manipur re sa kan the khani Kuki mai re attack suba mai naga nam nun khau re central forces kadai suna Assam rifle ta lagan na Manipur state forces khani specialized state commandos unit ta laudat khang demand su kan the Noni me tarik ta chat nungba assembly constituency bang khau nai mai foibut kai long khau roi kai la ru na padai Indian National Congress ka roi officials suna BJP gut kan the mi te BJP nungba mandal ri lang na booth strengthening cum reception program ringu na padai bai ru na padai polling booth khau tat kai kan me khau gut kan chonge mi da khau MLA dingang long allies tipu gang mai IAS retired da machuang mai nungba assembly constituency khau inbu kuba me tuna chamderi ti thai kan ni thai lo nu we dipu gang mai in taw hill areas committee government of Manipur don chairperson suna ba me Tamenglong ting nai lon maliang budarik chikyu kum singnai na chui na charuk lau chuan kalan ting zin nai na ye singbang ting puk in than ne maliang budarik ru kum singnai na chui na charuk lau chuan mok na ye kalan nai na ye ting zin singbang mok na ye
Mai ke huaina king in tree na Kinglau makhangta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek timrui thun ku mai in dau dari asai khung thu hai khawri jam nga lau thi ningthau ka lau thun khong ru makhai kai mekan rui king in sam the local thun ku thei